Yes, kanongere mbasuze kandi mbifuriza amahoro Imana ho muri hirya no hino mu gihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, bari mu mujyi rwagati wa Kigali. Amahoro y'Imana bani namwe, icyumweru cyiza. Twizere yuko abagiye gusenga n'abandi muri mu bikorwa bigiye bitandukanye, umunsi uri buze kugenda neza nk'uko mubyifuza. Ni inkuru yo kuwa tariki enye 2024 ukwezi ni ukwa munane. Uwamenyekanye nka Safari Nyubaha, hashtag ya Safari Nyubaha yazamutse cyangwa se yamenyekanye muri 2021 ubwo umugabo witwa Safari George yafataga umudaso akamwiga amubuza kurongora cyangwa se gushorera inka ze. Uyu mugabo wari umaze imyaka igera kuri 2 ari mu gihome cyangwa se ari muri gereza, ubu ngubu yamaze kurekurwa, akaba yagarutse imusozi cyangwa se akaba yamaze kuba yasoza igihano cye. Reka tumanze turebe Safari George. Safari George yamenyekanye byari bigute kugira ngo uyu mugabo aze kumenyekana, bigere naho imipira ye abantu bagenda bayambaye mu buryo butandukanye hirya no hino, abantu bagenda bamwambaye. Safari George wamenyekanye nka Safari Nyubaha, imbuga nkoranyambaga na telefone zigendanwa zibitse amashusho y'umusaza w'Inyagatare ashinzwe umutekano mu rwego rwa daso. Ibingibi bikaba byarabereye mu rwuri rwe rw'inka. Amashusho y'uyu musaza ntabwo yasobanuraga mu buryo butomoye icyo izi mpande zombi zapfaga. Cyakora yagaragazaga bisa nkaho uyu musaza yari arimo kwirengera, nubwo byakozwe mu buryo buhabanye n'amategeko, bikaganisha mu gusagarira no kurwanya inzego z'umutekano. Byanatumye Safari agezwe imbere y'inkiko. Uwo ni umugabo witwa Safari George. Ubwo nyuma yo kugundagurana na daso, birumvikana inzego z'umutekano zagombaga kuba zabikurikirana kugira ngo abe yadyozwa cyangwa se ahanirwe kuba yarwanyije inzego z'umutekano. Icyakurikiyeho mbere yuko ngera ku nkuru nyamukuru ni uko mu karere ka Nyagatare umuyobozi w'akarere yahise atangaza mu gihe gitoya yuko ari daso wagaragaye agundagurana na Safari George ndetse n'umuyobozi w'akagari, bose bamaze kuba bahagarikwa ku mirimo yabo kubera gukoresha imbaraga z'umurengera mu gufata no guhana umuturage mu cyemezo cyari cyafashwe. Mu nkuru yasakaye kuri uyu mugoroba, ni ibinyamakuru nabyo bigiye bitandukanye, hari nk'icyanditse ngo Safari George wamenyekanye nka Safari Nyubaha yarekuwe. Safari George yarekuwe nyuma y'imyaka 2 ari muri gereza. Safari George, umuturage wo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi, wigeze kugaragara mu mashusho aniga umukozi w'urwego rwunganira uturere mu mutungamutekano daso, nyuma akaza gufungwa imyaka 2. Kuri ubu yarekuwe ari hanze n'agafoto k'umusaza yambaye ikoti rya costume n'akagofero. Amakuru kinyamakuru Rubanda cyamenye ni uko Safari George yarekuwe akaba yatashywe mu Kirangazi nyuma yo gusoza igifungo cy'imyaka 2 yari yarakatiwe n'urukiko rwa Nyagatare. Safari George bari hanze nyuma yo gusoza igihano cy'imyaka 2 yari yarakatiwe n'urukiko rukuru rwa Nyagatare. Ubu musaza akaba yibereye iwe Karangazi. Muri 2021 nibwo Safari George wagaragaye aniga daso yatawe muri yombi, agezwa mu rukiko rw'ibanze rwa Nyagatare tariki 7 Nzeri 2022. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Safari George akurikiranweho gukubita no kubangamira inzego za leta ziri mu kazi. Safari George uri hanze, dore ko nyuma y'uko yagaragaye ari gukubita daso, abantu batandukanye, abasitari batandukanye, inkumi n'abasore, bahise bagenda batanya gukoresha imipira ye yanditseho ngo Safari Nyubaha.
ibi byari bitewe n'iki rero? kugira ngo iyi hashtag ya Safari Nyubaha ize kuba yagerwaho, benshi bagiye bakomantinga bavuga yuko yaba Dasso yakoresheje imbaraga z'umurengera, yaba Safari nawe yakoze amakosa, ariko kandi inkuru nyamukuru icyabayeho nuko bitumvikanweho ukuntu umudaso yishora muri duel nk'iriya yo kwemera gufatana n'inzego z'umutekano bagahangana, kugeza ubwo Safari yamufasha akamurambika hasi, mu jwi ryumvikanira hejuru Dasso akaza gutabaza avuga ngo muntabare muntabare, undi mugabo aza gukiza avuga ngo Safari Nyubaha, Safari Nyubaha, wirwana n'inzego z'umutekano. Ni inkuru yari imaze imyaka hafi ibiri kurengaho mu bitangazamakuru, yarasakaye cyane. Ni inkuru ntari buze gutindaho kuko umugabo witwa Safari we muramuzi abenshi, ntabwo nza kumutindaho. Ni umuntu wavuzwe cyane mu bitangazamakuru, wavuze cyane hirya no hino kuri video imwe yari yafashwe itarengeje amasegonda 30. Bivongo Executive Secretary and Dasso officer suspended for suffer with Castle pleading with Safari Nyubaha, Safari Nyubaha. Safari yarekuwe, ariko se Dasso bagundaguranye gitifu w'akagari bo barahagaritswe. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bwahagaritse mu nshingano abayobozi baherutse kugaragara mu mashusho barwana n'uwitwa Safari George, aho bashinjwa gukoresha imbaraga z'umurengera mu gukemura ikibazo cy'umuturage. Ni inkuru ariko bakurakwije amashusho y'umukozi w'urwego rwunganira uturere mu gucunga umutekano Dasso wo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi warwanye n'umusaza witwa Safari George. Ibi byabaye ubwo abayobozi bari bari muri gahunda yo kugenzura abaturage baragira ku muhanda kandi bibujijwe. Muri iryo genzura baje guhura n'inka z'umuturage barashyamirana, Dasso aza kwiruka ajya gufata umusaza witwa Safari ari nawe nyirizo. Mu kugundagurana birangira uwo musaza anize Dasso aratabaza. Aya mashusho yakurikiwe n'abayateyemo urwenya ku mbuga nkoranyambaga, abandi bagasaba ko abagaragaye muri iyi mirwano babihanirwa ngo kuko bari gusebya imiyoborere myiza y'u Rwanda. Amakuru yageze kuri Irish Rwanda twari twizeye nuko yavugaga ko bamwe mu bayobozi bagize uruhare muri iyo mirwano bose bahagaritswe mu kazi mu gihe Safari we ngo agikurikiranwe n'inzego z'umutekano. Nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'akarere David Claudia, yaravuze ati bahagaritswe mu kazi nyuma yo gukoresha imbaraga z'umurengera. Gitifu w'akagari niwe wahagaritswe hamwe na Dasso wagaragaye mu mashusho arwana nawe, bose bahagaritswe. Yego. Meya yasabye abaturage kwitwararika bagakurikiza amategeko bakirinda kujya kuyagiza. Nguyu Safari Nyubaha afashwe na Dasso ari hasi, nipiriho hashtag ya Safari Nyubaha. Ngayo nguko mu yandi makuru nuko Rayon Sport yaraye itsinzwe igitego kimwe kubusa muri Rayon Day cyangwa se mu minsi mukuru w'abareyo, mu gihe barimo barakira n'umukinnyi mushya Haruna Niyonzima wakiriwe nk'umwami cyane agakomerwa amashyi menshi cyane mu Rayon Sport. N'ibiro byabereye kuri Kigali Pera Stadium, aho stade yari yakubise yuzuye. Muri Simba Day APR FC yakubiswe ibitego 2-0, iyoberwa ibintu biyibayeho itaha yimwije imoso. Icyumweru cyiza, turabakunda, amahoro y'Imana bane namwe. Kora subscribe, like, share na comment. Amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho ku gihe. Ni Mr. Jean Ngugu, turabakunda cyane.